re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 a ye fema le boletše ka kereke tsoko ye le bego le tsena le moruti o e leng gore ka morago ga ditiragalo tšeo ka moka ga tšona o gorogile ka gae and then go goroga ga gage ka gae la mo hlalosetša gore na go diregileng a re ke a bua e sa le a ile le nagana gore go ka be go diregileng nna ke nagana go ya ka nna ke nagana gore moruti ga botse awa ka gore sa le sentse ngwane a timela moruti le go njwale ga ya sa tla sa re selo sa la fo homola kwa gona mola o bele ke motho a belegetsweng mola ga ya dula mola gae heba ya no di tla bua mo makom o bolela ka gore tokološi e tshwenya wena fela e tshwenya nna fela ka gore ba ka moka mehle le nna ke bolela so bona ba ra ba tshwenyesele ke ba botiša kere le na le re yaga le ke so ba ra awa ka gore nna yena ya ntshwenya ke a e bona because of ruga ke tsoga ke kolobile ke kwa bohloko ya ngobatša and then wena ge mohlo mongwe o tenyakela tša bophelo ba re fitlhile jwang mo go wena mo ke be ke ya go ntse ba nilo nrela ba re ke moriti wa ba nro ba iša le moriti wa motho a leng gore o hlokofetse wa tseba tokološi go ya ka mokgo re tsebago ka gona moroka ga se mantleke o ka kry-a e le gore e no ba tokološi ya motho mo tee ka gae ga se mantleke gantši ge e ba gona e tshwenya bana ba makgarebe thata ka molapeng jwale ka molapeng la koko e tshwenya wo a nnoši tokološi ka molapeng la koko e iphile maatla lapa la go ba le dinoga le bontšha gore le ne le manaba lapa la go ba le dinoga le bontšha gore ga le bene tšwelopele bophelo gore bana ba ka phela ka gare ga lona wale makom ka go botse lapa lela la geno gore le loke le nyaka lena le kwana le ya kwana ka kua ga geno awa re kwana ga botsana lapa lela la geno gore le loke le nyaka go ne nnete e gona nnete ka kua ga geno e gona makom ge nnete e le gona a le kwantšhikeng go kwana gona re kwana then gape mo go neng nnete go ne hlompho go ne lerato awa hlompho yona e gona hlompho ga e gona nna nto nka e dira malome ka kapa ko go alafa mmakoma ko go moriela tše badimo ba tla reng re moriele tšona re mo thuše lapa la mmage re le thuše ka mathata e le go gore ba gahlana le ona se re ka se dirang gape ke gore ka molalapeng lela go be le boroko dinoganyana di boele morago mo di tšwa go gona a gone gore re ka kry-a dinoganyana ra se kry-e bomma go tšona no ka gore ge go šale go e ba le noge nnyane go ra gore go ne le ye kgolo ye e tswetseng ye nnyane ene ntho e re bontšha gabotse malome ka kapa gore ka malapeng le lapa le ke gabotse go ya ka nna ka mokgo ke le bonang a le right lapa le la bolena ene mmakomo le magarebe ke lena nkebe le kwana le thegana go e ba le tšwelopele ka kua gae so go ka se be le tšwelopele go ya le ka mokgo go leng ka gona go ntšwa le lena le ya sola le ya lla le nyakana le ngwana mara mmago ngwana a ko bohloko bo lena le bokwang cause nke ba e kwa bohloko ba tlo re thušo ya mahala shi ye ka nthušang gore ke hwetše ngwanaka
wa ikwešiša Eh. potšišo ke gore na wa ya tšhaba a wana o re makaditše le gongwe jale re sa maketse ra kgotsa go ile go a bulwa case ya gore ngwana o timetše yo ka lona tšatši le la ngwana a tibetseng go lewa ke tema maphodisa a mangwe a mantšhintšhintšhi dimpia kore go tsoga ba tlhakatlhakano kwa gae maphodisa a beditše ke mang tshwanyana maphodisa o ka re a biditše ke mphakati ebana a bitša ke lena awa nna be re sa kgotsa batho ba tlala re fomakala le diphonkosi le kgotsa le botšamang kgotsa re le family le ka makala phonko mola le santse le thabelo re itlile ga bolena ka gore le timeletšwe gape ke lena be le santse le bitše maphodisa gore le timeletšwe be re sa boledišana le ba ga bongwana ba ga bongwana maphodisa ka gore ba ga bongwana ke lena ke ba bafe ba ga bongwana ba lena be le bolela le bona ba ga botata go ngwana gane ngwana o timetše ga bomang a ke re le bona re ba founetse batho ke ra ngwana Ngwana o o timetše ga gae. bomang ngwana o timetse gae jale ba ga bo papa go ngwana le bolela le bona buang ka gore lena ke lena le timeditšeng ngwana re ba founetse gore batle ba tla ba re bontše semaka jale mola le emetse ba bopapa go ngwana a se ka lephodisa mo motseng so maphodisa a bonagetse ka moraga nako e ka kang ngwana a timetše di-awara ke diawara a batšadi ke diawara ke diawara ba tlile a ke re ngwana o timetše sa le furu a re ke tsere ke furu ka nna be ke ka segona 11 maybe nka re 12 bo 1 mola ke bo 1 wa e ka moka o ka re be lesego ngwana o ga a timela be go ne mang le mang ba go le nna le mmago ngwana le a butaka statement se ngwadile ke mang ko maphodiseng a sa ngwala ke a bute e sengwe le ke a bute a bute o kae o ona kwa gae le ena a tla alright le na le serious tabeng ya ngwana magageshu taba ngwana nna ke a e fologa go ne batho ba bantši ba nyakang thušo ke tla le thuša ka tše dingwe mmakomo ke tla le thuša sesi ka tše dingwe re ka se tšee nako rena ra thuša batho ba ba sa nyakeng thušo and then wena ka gore o dula ga gago o dula le monna and then monna gago ke motho wa go tsena kereke e rileng ebile o dumetse kowe o kgotleletše napile wena o thušega jwang nke o re tlalotsetse ka gore o dula ka mo e leng gore go ne monna ene nna nke re tsena ka mo e leng gore banna ba gona a ba dumele napile o thušega jwang ngwaneso nke o re tlhalosetse a ke tsebe kano ya wa kwešiše ba gore nna thušo nka se e hwetse ka gore a kwešiše ya o ka se kgwetse ka re a kwetse o go nyetse ena o ntšhitše bonnyane o ntšhitše bonnyane jale la ntšha bonnyane ofe ena e mogatša sese o nyaletše motho ene a fetša a fetša mara o nyaletše ke re o šetse ka kgoma go hlaba fela jalo eba ga botse go diagalang mo o nyaletše nna ke re o nyaletše ka gore o šetse ka kgoma go hlaba fela and then wena o tseba a se a fetše ena šore ga a fetša ke tsore wa tsa gore ke e seng gore ka tsona gafonyana tse o napile wena koko o no re mokgonyane motšee go lokile o rekišitšura a se pele aowa a ke re family e ka se dumele tsona tšeo ka re dilo tše go di dira bona le family moroka ga botse go raya gore mo re ya go focusa thata bophelong ba mmakoma le lapa la koko fela o tla kgopela mogala ba gage a lesa tla ka go pheta ditaelo mare ra se ye go bereka motse wa gage mara jale bothata ge e ka ba bo ka mola jarateng gona go ka jarateng ka gore a ka no tla re ka no re a tla pheta ditaelo yena for mmele wa gage mara ga a boela gae o sa boela gona kua mathateng a le a tlholang mathata a mmele wa bona gore jalo re tla bolela le mogala ba gago a re botsa re o kerekeng efe ra bona re ka mo thuša ka moporofeta goba wa kae mare mo go ra re ba ga moremi a ba sa tsena a o ko ke re bophelong ba mmakoma ke mo re go yang go tsenwa thata and then le bophelong ba mma and then ba bang ba
re tla ke mabonana ene ya banna mo pitšeng tše kgolo re nyaka ditaba mo re nyaka batho ba go ba le nnete re nyaka batho ba e leng gore ba serious ba lla wa bona koloi ile tafolokopo gabedi e boa re llela go le thuša a ke nyake gore ka morago go be le o mongwe a khukhunang a tlang kua gae a reng ke paletswe ka lebaka la gore ke rile a ke tlo di tšea tšeo nna malome ka kapa ke leboga batheeletši ke leboga babogedi ke leboga thekgo ya bona ya ka mehla ke leboga thata le bašomi ba re šomago le bona ke lebogile kuduma ga gešo modimo a le šireletša a lefetše dibotse re a leboga moroka re a leboga hle balli ba rena re a leboga babogedi ba rena ka mola matlakaleng a dikgokanyo tša le ya go re a leboga frequency ya 96.3 FM re a leboga ka mola go audio streaming ya www.msrs.co.za re a leboga magagešo go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane go fihla re kopana gape ke